Kasap kapang kadai gbaw bleu la ai karpang sa way po way tang ya giba biang karnyang renyan Henry wat sa gitu ibadon ga jingduna hagi de kotmat bat kani kalapau haka janmiet jong ga artare kunai wing araja arpsau haga baw ba penyat sings iem u chief executive member jong ga Khasi Hills Autonomous District Council ula yo ban penkop buram ya ka kunhon ni lekai football ki bom yo i ki khmat na ka jella ki bla yo ra ya ka takmar nong haka lempung partially sighted football araja arpsau kabla long Hagujarat. Nalor kene kaladon ke jingpan ko buram yakiwe pat kible shem banta ka arm wrestling wako bat kiwe de. Hakane ke janmiet kami gelaya Blind Football Association kala yo ban pensngo yak jingdon kam ki jakai lekai ka kerpang na kabanta jongki bat na kaliang uba penyat sings iem ula kular banyak kren syakatanat sports and youth affairs jong ka sarkar jella. Iwan agawa balai Henry Tom kum ki tim Tamil Nadu ne ki wetu mo Tamil Nadu the first champion ki IBFS champion ki tu ki don ba ki la ya practice ha ki don ki coaching ki don ki academy ro na kalian jonga ngakerpat ki ya ka sarkar mo ba nyingiru don ni kata ka lat ka kalat dan kejaka pansyai kai na benta jongi rumah om tangi ki ba biang babet Henry yang ki ba benar ni don kam jadi ya ni kwa ya ka ntaga playground dan kata mo nakaliang jongi ni kwa kejaka ikai ang bangi there are many young athletes giba nabenta ke passion sakit giba bun ha giba long very talented utang kerpat ya sarkar man yarab lam ngiru kanang bangiru ban long kum ba long lam kiwe Habakran uba penyat ulaang. Baka Khasi Hills Autonomous District Council kaladap mang tingka na kabenta ka mini stadium ha umpling, kabah nyaw klor bat salay klor na kabenta ka indoor stadium, ha kaba kila ban penan kam ban aji kai ban pentebet syusyo ya kasap jong kirang elek kai, kabah kentop ya ibaduna dukhatman. They ngidan du anne ki have berit by day baka wako aku ini kickboxing bagi weight ini weight isamlan ila ya dan haki competition roker lai shimunta lawan ra nam ra buram ya kuleshbun but nakalian jungiru shen insa dan iwe practice la benong iwe jaka ibangin pendian facilities nakalian district council hanong ra nakamta kenika wako bat kini ya kenika scheme la layo ya ka sanction bat sabangan yo ban ai hakibriu hakenika asosian kaban betre nakamta kani kenang bakan biang ke caka berpraktis kenang bakan biang ke caka kibabun pagi iki facilities dan kam ban kinang la berkio limba kenika kam berpidan de hangi kumangi so bat kumangi tip wana ketika jingilang kabarit Henry lapun bagi eki bangi dan kamba banyak keren kamtam pabedi sports idan kom Anita kadungwaru nirdi wei nongkit kam jong kami kalian karambun association de ngai karambun ka kio bah ketika indoor game de ni laju kendua laju keren bat kini kilawan nikmat cabaru kini kesenang ladan de ngai kickbox keduen bat shimba ya pibaro banyak yang menjungi kum ke district council, bat kunjuk lu bangan yo bentuk so ya kan ika ya kini kita pilih keren mentah hang ni kecingilan, dan yo banyak keren gerbang bat chief minister bat ke sports department, dan tak kumlu ban tahu kilat lenti, kumlu berbuat kilat lenti bernapan itu ban uplift habis ini sporting activities kita kilat kami bincang buat scene mentah pemilihan kita ham yang boleh jenggot tak football Henry kita buat pak ki activities ngasih bertentip bah ngidang shu yo ban dang dep ban penyo sanction kumbah nyu kurut ya kawai ka mini stadium apa umpling bat sampai kurut ya ka
Salai Kor Pat ya kene ka indoor multi-purpose hall ya ka ba pinla ban penenkam na kamenta kinu ki indoor games la ka de ka table tennis de ka badminton la de ka no ke indoor games shooting room hapo ubling kan mau jan hadu nyo pramut ki kena samla ki blak wata nam raburam habe de ka shooting ya ka jalam mekhlia ka khowai de ki pun bahana de ngiwat de ngi habdan kam hiban ya plan ba kumlo ban la ban ai ka platform ki ko bian ini trailer ban ngi hoi kam ong ban ngin la shibun Henry kata bala hai kapasiti jungi ngin persian ban ai ben sia meki benkup burong jungi benta kasngi pi baro le sekanam kin la ban ong kiwe bakade ka barit Henry hangi ngi soba kala de ka ba he nama balai nama ban recognize lani ban acknowledge ya ka jing trace tom jopi munsien bobon ki brir ki klat mo kadenum de nakala jungi kana so mong ba ho nimdan shibun ban burom ipi kendai kani ka recognition de se kan ra ipi bat ka jing kurku kurdro ka jungi kandan ba pi hakipor ki banwan de katahi ka balong ka badan kam hadu kata ya ka ba ngin yo ban trailer dekat ba pi na PE menta ka jing sniu ki babon ki stang ban rum hakishinong ita dengan aso ladani pensilur kum jong baalan kum ikini ki samla ki jungi ha football wadaki kadega blind partially blind they compare wadani pensilur pi ha kickboxing and they pin light na kanigi jing sniu ki babon ki ba ha ki samla ki stang ban wa hashinong dengan aso baladangila ban aimen siriki ban pensiluriki ban mi shakmat kum ki kemik pa seda PE bakidon ya kasap kum ki khun ki jompi penmi shakmat bangin la ban yarap lemiki hoi nese haman ka shnong ka jenjat kum jong balan ngam tip piadon hai ka center jong pisia harenja de singin hap hiban ya trailang mo ban advertise bhai ka ni nang nadon nanu ki kena kin la ban wan ban join ban pi ban ya dan lang ban pi ban yo coaching na pi de kum kini ke ngasoba .com ha bangin pensilur ki sama jungi habe de ba kita sporting activities ba pair Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya